Kat ba ki officer ke Shillong Municipal Board lani SMB haringkat ki bor Magister bat pulit ke East Khasi Hills District kidang penlong ya ke jingkenra Certificate of Vending ha kendailat ha ka arpu artarik unaitung arhajar arpusan ke wei ke long kemi da ke jingbitar kala penpau ban nakaliang ke Shillong Municipal Board kam syam lapen mi ya ke kerteng jongka ha ke thop kerteng ki ban yo ya ke certificate kani ke long kemi ke bala syak pha weng no ya ke dukan na ke jaka ke bakasyong kata halat Dreamland kalau ong bakala syong ha ke te ke jaka minta la live house nam tam AA bat penpau ru bakala let me syaka office trikam ka bot ban ai ya ka kerteng jongka Henry kala penpau ya ka jinglingo bahadu menta kami setia kalau ong ru bah ha ka jinglet mi jongka ha ka sien ka baar ki ong penban ya ka baka kerteng jongka kan mi ha ka thop kerteng ka baar bat kumta ka te kalong kami kalau ong manu babakla Rayam ta suka sa ilan. Kada kidan ka men siyam ban mereka dengan tempat syang dengan syang kat tempat lah yang ya ta ba. Jaka ban ra ni baru orang syang di an halo kata bapila ra. Dan jaka kini telung kadi ba ala syang di an kini ta. Tanda syang sama ruwe kada syang di an la pengen an. Dan dapat kata ya syak kan yang bendawan kata kau ka baar mun sayo kata kali sengke pa ang utong. Susah. Ini yang bakal saya akan bahas. Jangan lagi timar dengan semua ikut kita anda deh. Ada ni kita ni ngira syong aje. Kalau sen bamanta. Kabamanta imjot. Ya kabamanta pimpatan namai. Yang penting apa don penggalong. Don ini don pemensuang. Kan ni kayak apa tu telong ngalat tete orang bakam mira. Dengan tip balik bakam mi dengan kencung ayo lesa kena kan sip kencung aku basni. Bangam la ban mi baru kiyo ngangan yo. Kasumha ke bat ailat yang ngaba. Anda bila yang la lu ikini ke bat lesson sate sa muda. Dala danga hingam yo kabu danga syung bi anyong dia. Kira dei ka hapu kimpen ra yang masna baru bre. Dia minta so please banyak syak yang kabar syong tang ban yo ikun ban syat tang kan dan ini ban keren ban pentar dia nungan kwa deka no sip ke jong apa sip kami kata kali sanjang ngam kena ya kimi balik kimi kiyo balik tu yo bangar mo ate putang yo te nganle kun nota jangan habia ya aka karau ka ba ko mo ikum kita empati kita teknik napet hadir mo yung minta ka siya kung ka ba yung kibay nila pa lang pa lum yung pipat pangin ay lat yung lat di ba na ikata hindi kan sutu kini margitsen bang isyong ang ni ray ngar ngam sutu na da pelle kada bo delong siya nga bandi terkini badi menta dan next la siya talong ngan sampai wan na inapan lum ni ngin lek mo na lawan sisin tapi ngin hap shimbe ngin ay lat ikun lum ni dapat ma ngin lek rong dia na lawan dia kita ben lum la data suong yang apa lang no kata kalesan kecokakan kita gamdai ke board ni nang skin bantay kata ni hapit nang gicing lum ma siapa ngin sawan biang lum Hai, Miriam. Miriam kan malah lo mau. Abang mau. Lo betul lah. Lo hadir. Lo session bayar. Nga kerten beberapa cara des talin pengot nasyong nasa atin lagi. Dah ka banungkong mansong yos nila don live live sense. Ka banungkong mencua pidang kena ngetrepin patip. Hai ka civil rim ka don. Ka civil rim ka don ha ka ceka pakipu ya ka muda mentah. Jelaai municipal yang ada islip ibarit baha bangan syong bukan hakit jong kemuda. Hakit jong ka civil rim ka don kemuda mentah. Dan next kabaar kabangayo license kadai da kacing penle jong tu headman jong TV badan putra jong itu ne kangayo ya kat license bang syong hak biju arngut ni dan ngab kong nalailan ya dan takar kesini yo aden katu kan nipor dan diberi babis ni
Jadi municipal ro yang bandra no kelesen bagian renew. Hadian mengidan ai ke municipal kamla cikan ai. Tak kene pemerintah ka di sin ka balai. Kan bagi nong songyong baro kiak di kita hang tay amot municipal. Renga ngaru support mesin dan cong kelesen. Ngan wa mendentar itu ngadeng lak cong grup. Bacong katilong bri, tilong bri. Dan tak mentah pakasian ke mentah. Siya kita kikatan cong akca. Balay ka cha abang sa uling nga de ka ba rimtam hang ne patak ni ya baro ki marori hang ne bikit tip bahaya nga ade ka bla mendan kay kini ki hang baro ki sang na baro kitip bang nga de ka bla rimtam ya kani dan kamban rim ne ha banlaus ne ya ka por bang alik nulas ya ka por bang alik nulas ki bang ba sang kan dengan stasiun pusat yang stasiun pusat yang kat di bisa tak ingam tip kanya kin ka daw kami Satu kali ay keteng ay na. Dia lese happy nga sita mendun senam baru senam sita mo ngamla. Jangan suka syong jangan tiap pada sita hang ne. Dia lese kala bende ketayo kala nang kita layo kita nam tik. Dai hadin nang ko kala tip bulale na hatha syong ma yang entar kam long adang mentar pun sibna sini. Jadi dia yo ko. Ngadi betang pima artis lokal be. Itu marka. Sotrun sebentra kayak kilo jam besok kumpul. Unta kima tiba mi betang nampu mi kala ya. Dai gula ko. Sekian seperti. Jam ong air cuma belum no ter mara. Terus itu. Kemendai kita tiap detan. Bat ladang indai kita duk. Ini manusia kamera biasa. Ada kriuk si cumi kesimpu kita tidak kenal latih. Ngang la ikran bat kim dan ong ladanga ngasong tam. Hendak ibu cong kesorka. Dek kan yang bantu baik baru Indonesia bantu semuka. Keladanga ngasong kata kadikaan bangang la pentingnya kan. Dek kamu kidihok yang ngapakan rak bakin rak yang ngap catanak betmar begril. Mereka mentang open baik lama. Cak yang ngap empat diok nama tiong baat yang akan tem kebaar. Lepas menin pada penduduk di kabupaten UNESCO. Kemudian mentah kata arsmi mentah kata yang melakukan sekarang dengan orang proses tak boleh mereka memikirkan jadi orang tak adu dasar yang kan meeting jom salah tengah coba belaga kata kapur baru diberi cuk surkal kinara lebih badan lesen semuda kadang ngasong bian marway kata kade bangalak mungkin kenya karo jadi dihaknya nakan mentah tengah kerpat tinda kin sya yang akan songtang mentah si kat makin perlak ban ya baru kamu katahi kan long ini sebenarnya mereka bangan jo atau bangan sini lo sih bangan jo kan lek jadi kon cenga kin bambak lagi kata kenya kerja dengan kerpat kenya ki bakin halem yang atang ba ndak ki badang ngam jo iklisan dak dak pendiang lo kini tak nganum sungsu belengan susu baru belengan lo kenya kan dai ka hok na bang kan marbangas sini ndak mesti bangan yo kata kalisan tak kena lak mungkin kemut live sam sang pos ni baru ki marori cek sang ma man juklut men kakwa tari gudang kadang le menem dok kadang keren konses pak ong saat ketem ka arte em yang desong meeting habo acong atat atat yang buat desong meeting dekat saya perkat kenya kita itu lo kita Habatin, pej bahagi Kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya Kashab plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabathau bha kam kta ikadur jingki marbam kajing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba modon Kashab plus F mentah kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya